Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli u još jedan tutorial kako raditi u Photoshop i kako koristiti Photoshop. Današnja tema će biti, danas ćemo raditi na tome kako napraviti lažnu tetovažu nekome na tijelu. Znači evo, otvorit ćemo Photoshop. Ovo je tutorial broj 2. Naravno biti će još tutoriala što se tiče Photoshopa i ostalih programa na računalu. Kao što svi već znamo, otvoriti sliku idemo kao File Open. Nađite određenu sliku Photoshop. Evo ja ove slike koje imam, stavit ću ih, linkove ću staviti u deskripciji. Znači tu je naša slika. Sada bi promijenili Vjev ili vam F, znači da vidimo drugčije, znači kao što smo rekli možemo tu kliknuti ili stiskati slovo F. Tražimo, sada možemo opet otvoriti novu sliku, dodati tetovažu koju želimo. Sada, ako je ovo zaključano moramo otključati. Layer 0, tetovaža. Isto tako ćemo otključati i ovo. Znači, kao što znate, otključuje se, možda vam nisam rekao, 2 puta kliknemo na ovo, znači 2 puta lijevi klik. Ako neće tako, idemo na Image Mode i odaberemo CMYK Color. Nekad neće kad se stisne 2 puta, ali CMYK Color sigurno radi. Sada odaberemo ovo tu, kliknemo na ovu sliku i prenosimo je na ovu tu. Smanjimo je. Sada povećamo ovu sliku. Smanjimo ovu sliku još. Promijenimo znači da providna bude, da vidimo gdje s njom mičemo. Zarotiramo je. Još. Još promijenimo kapacitet. Još ćemo smanjiti. Sada ćemo još malo gore zarotirati. Znači sad naštimavamo na tijelo. Sada kliknemo na ovo tu. Znači dobijemo ovu sličicu. Malo ćemo se to zoomirati. Da naštimamo tetovažu još kako želimo. Znači ovo malo trebamo zakrenuti. Ovo isto. Ovo to otprilike sve radite onako kako mislite da bi trebalo. Ćemo malo smanjiti. Isto tako i ovo. Kada smo završili kliknemo kvačicu za spremiti ili krug za ne spremiti. Mi ćemo to spremiti. Sada tu pod normal kliknemo ovo. Odaberemo multiply. Sada povećamo ponovo kapacitet na 100. Sada vidite da je naša tetovaža tu. Smanjit ćemo je, to jest prvo ćemo je obrisati, ono što nam je višak, znači ovo ne izgleda realno. Tetovaža ima prevelike boje pa obrišemo, znate zašto se oklepnuo? Zato što sam brisao pozadinu, znači tetovaža pozadinu, a nisam brisao baš tetovažu. Ali Ctrl+Z je step backward. Moramo znači odabrati tetovaža. Kapacitet na 100%. I sada brišemo ovo sa strane. Što nam je višak, malo ću smanjiti veličinu.
malo ćemo još smanjit ćemo malo kapacitet. Ostavit ćemo ga ovako, sad ćemo to srediti na drugčiji način. Dodge Tool, Shadows i malo ćemo izbijeliti tetovažu, zato što vidite da to je pretamno, znači tetovaže nisu takve. Mogli bi malo još smanjiti možda, ili ćemo ostaviti ovako. Znači ovo je čisti primjer tetovaža kako može izgledat. Sad naravno možemo ju opet pomicati gore dolje. Tetovaža ova, ajmo reći, ova ne izgleda realno. Mislim, izgleda na neki način realno, ali vidite i sami da to, iće drugi layer, da smo uzeli krivu tetovažu. Pokušat ćemo popraviti nešto malo, što bi se dalo. Znači to je naša tetovaža. Tetovaža na tijelu. Znači sad da bi spremili file, save as. Ostalo znate. Hvala što ste gledali ovaj tutorial, doviđenja.